أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يتي الله سبحانه وتعالى tawno do en de balde sappo arane do ka donkin weltanike mo en jarnimo en sannimo e dow di nemaji makko tawata nemaji makko di latu addu wala tuhsa en wawataadi limude en wataadi moftude musibbe julbe teddube hani allakum sadi modon ko toli modon musibbe julbe teddube hande ko jeego donkin onon horunobe jonganne ma go o donkin ha hande mi toriki Allah yo Allah taw hara o jabani en fu mede hara o yejjitaari musibbe julbe teddube nyallal gotal pet ngal goddo hoori fi Allah o hooriri ngal Allah woddintino yaymo e natugo liite jahannama embere ka yarete duubi cappande jeedidi lakara nyallal gotal ngal o hoori hara ko fi Allah hara na nyallal farilla onon non be horube de balde jeego do on luttiraado si wona balde nayi wakkile mi toriki Allah yo Allah jabanan on fop modon yo Allah taw hara en fop meden e rindinama e natugol yite jahannama enen e mawbe meden wurbe fatibe dennangal be ngoreji meden e dennangal julbe Allah musibbe julbe teddube Allah dali inna yawman inda rabbika ka alfi sana nyallal gotal pet lakara no fota wa duubi wurure ko konteten e aduna jonno wo sa hori nyallal gotal fi Allah ba'ada Allah wajhahu anin nari bi zalika al-yawmi 70 kharifa Allah woddintinoyte e natoygol yite jahannama nge sabu ngal nyallal gotal don embere duubi cappande jeedidi lakara ko nelaado sallallahu alaihi wasallam woni ko maki allazi la yantigu anil hawa bembe wowlirta belede musibbe julbe teddube yalla taw e waawi wadugol dum do si dum non feƴƴi onon be horaari be joganne ma go o donkin musibbe julbe teddube hay e hunde lawaaki wakkile de luttude do jango ko talata faddi jango ko alarba fadditi jango ko alkamisa wakkile de do hay si tay ko de do tati pette hebudon haray on perdari nyallal be ngal horudon yeru embere duubi cappande je ilakara balde den didi sa horide ko balde yo embere duubi jelu duubi temedere e cappande nayi sa horoyi don non balde den tati e dembere duubi temedde didi e sappo de 110 ans lakara e wawata kalgelde ko jeldum hawrata e aduna ga sabu balde tati pette horuda tentini non e alkamisa arowo do dum hawray le 5 mois de juin 2025 ko nenyende woni nyalande arafa wakkilo den horen fewno do non ene wombe Europe nyallangal hingal juuti a sulloto telen e 3h du matin a huntike wo telen e 22h kono andite he nyallal no habbi en yawma yaqumu nasu li rabbil alamin nyande yimbe ben foppo daroyto yeso Allah subhanahu wa ta'ala haramo be meden hino rondi golle mudum hara hay mora hungara hara hay cuncun ala e ma daroya da hida rondi golle ma kala ko golluno da e adna mo iboni daroda yeso joma hara nange ngen no tippina adda e ko e meden yeru embere sogonal mo beno darodi e golle mudum wona dolokke wona padal wona pantalon wona tuba wona debbo borni wona gorko borni hay e goto e meden mo be daroray nden nyande wano tagirano jonnon ko hondum danday ma bone nden nyande ko sa wakkilike a hoori de balde sa wakkilike a moƴƴi golle a waɗi golle moƴƴe e nder ɗe ɗo balɗe mijite nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e maki sawmu yawmu arafa horugol nyalande arafa ɗum ko alkamisa arowo ɗo hawray le 5 mois de juin 2025 sa hoori nden nyande Allah yafotoma bakkato ko waɗɗa e nder duuɓi ɗiɗi hitande wotere feƴƴunde e hitande wotere arore sabu nyallal gotal heɓa ɗum ɗon kalkilenon ɓe horuɓe ɗe balɗe sappo ɗo fou waɗi janti inde Allah waɗi astaghfirullah wo itti sadakaji ndare ɓeɗo ko honɗum heɓoyta fi honɗum golle moƴƴe ɗen fou ko waɗete e nder nyalorma ko ɓuri moƴƴude ko e nder ɗe balɗe sappo ɗo musibɓe julɓe tedduɓe mi toriki Allah yo Allah arsike e wawgol ɗe nyalaɗe ɗo waɗgol dewe e majje ya rabbal alamin sabu teddugol ɗeɗo ko Allah yiɗi ɗeɗo kon
yo Allah fewnan en zurriyaji meɗen ɗin fop majji hore lawol l'islam ya rabbal alamin. Si ɗum ɗon feƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe, arafa, yawmu arafa khayru yawmin tala'at alayhi shams, nyalande ɓurde moƴƴude, nyalande ɓurde moƴƴude e nder hitande, nyalande ɓurde moƴƴude ka nange ƴelliti e hoore muɗum, nyalande ɓurde moƴƴude ka Allah rinɗinta jiyaɓe makko ɓen e natugol yite jahannama ko nyalande arafa. Ko ɗum woni e hewtude ɗo faɓɓititi jango le 5 mois de juin 2025 ko nden nyande woni arafa. Hoore nden nyande fiɓen anniyeji ɗiɗi iɗen horude arafa, watten anni e hombo ko alkamisa kadi. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hiɓe horayno tenen ɓe hora e alkamisa. Ko e alkamisa golleji ko golluɗen kon foppo e nder yontere nden ko nder nyande ɗi ƴeengata ɗi yahaka Allah subhanahu wa ta'ala. Ɓurna ɗon ɓe maaki hiɓe yiɗinde golleji maɓɓe ɗin ƴawa yahaka Allah hara hiɓe hoori. Hoore nden nyande ko arafa, hoore nden nyande ko alkamisa, hoore nden nyande ko nden nyande golleji meɗen ɗi yahata ka Allah, hoore nden nyande ko weetay iidi donkin. Musidɓe julɓe tedduɓe, yo Allah arsi ko en horugol nyalande arafa wonande kala mo daro yaaki arafa. Hebbinen non nden nyande ko honɗum ɓurete wowlugol nden nyande. No woodi du'awji muy waɗeteɗi, wo khayru du'a yawmu arafa, du'a ɓurɗo moƴƴude on waɗeteɗo nyalande arafa ko wiwugol la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ko oɗo la ilaha illallah ala reweteɗo e gonga, nafa rewɗo lorra mo rewari siwona Allah. Wahdahu kanko pet, la sharika lahu o mara kafidiɗo. Lahul mulku ko kanko laamu ngun tigi tigi ngun wodani, wa lahul hamdu ko kanko yettoje ɗen fop woni ko wodani, wa huwa kanko Allah ala kulli shay'in e dow kala hunde qadirun ko o kempinɗo bawgal, ko o hattanɗo, qadirun ko o wawɗo. Ko ɗo wiyete Allah. Nden nyande ɗum ɗo woni jikirwol men ngol mo bewi jogo ɗo ko ɗum ɗo jantoto. Hay sa heɓi ɗum ɓuri wulure nden nyande no moƴƴi musidɗo. Mi anda a anda hay goto e meɗen anda si arafa arowo tawete. Hay o ɓadiɗo ɗo mi anda si tawaylan a anda si tawete musidɗo. Ko tawma kon non wata accu gollal ngal hanuɗa gollugol hande ha jango, a anda jango si tawete. Hay si tawi jango tawima a anda ko honɗum jango woni ko tawrayma. Yo Allah tawnu en jangoji ɗuɗuɗe wondude balɗe e cellal e dina jabaka. Musidɓe julɓe tedduɓe, hebbinen ɗum ɗo dey la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Hara ko ɗum ɗo waɗen enen tindinen ɓeygureji meɗen ɗin, fayɓe ɓen, jiwɓe ɓen e worɓe ɓen, neneɓe ɓen e babiraɓe ɓen e kotiraɓe ɓen e jajiraɓe ɓen e kala musidɗo julɗo tedduɗo. Ɗum woodi woɓɓe ɓe anda fimuɗum, anda hay ko honɗum woni arafa. Wakkilo ɗen waɗen ɗum ɗo. Si ɗum ɗo feƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe, ko honɗum wetata bimbinen nyande ko julde iidi. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maaki wo yimɓe fo yimɓe hiɓe mari nyalaɗe ɗe ɓe weltoto e muɗum. Enen kadi mari iidi sumaye e iidi donkin. Iidi donkin ko iidire ɓurde moƴƴude e iidije ɗen. Ko iidire ka annabi Ibrahima alayhi salam jatigijo Allah on o falano hirsugol ɓiɗɗo makko on annabi Ismaila alayhi salam fii ko o hoyɗi konka koyɗol fii weltingol Allah subhanahu wa ta'ala, taqarruban ila Allah, fii yo ɓatto ka Allah, fii yo heɓoy moƴƴere nden jango. Ko ɗum o falno hirtirdemo. Jon non Allah lontinani en hirsugol ɓiɗɗo hata hande kay ko dammol woni ko hirseten. Musidɓe julɓe tedduɓe, wakkiloɗen itten layya, wakkiloɗen itten layya. Kala marɗo feere yo wakkilo o itta, kala marɗo feere yo wakkilo o ittana nene makko, o ittana baba en makko, o ittana karamoko makko, o ittana kala giɗo makko. Ɗiɗo moƴƴere fopp ko woni ko artanta. Addallu alal khayri ka fa'ili. Kala tinninɗo yo moƴƴere waɗe hiɗa mari baraji kala waɗɗo sifa nden moƴƴere ɗon. Musidɓe julɓe tedduɓe, hittinen wakkiloɗen wurniten o sunna baabe meɗen annabi Ibrahima alayhi salam. Huwa sammakumul muslimina min qabl, ko adi o wiwde ko on julɓe. Baba en meɗen annabi Ibrahima alayhi salam. Wurniten o sunna, wurnitiren mo ittugol layya. Kala marɗo feere, jiwɓe ɓen siɓe mari feere yoɓe ittu, sukaɓe siɓe mari feere yoɓe ittu, nenejo on simo mari feere yo ittu, babajo on simo mari feere yo ittu. Si tawi ɓe fof ɓe mara feere,
baba jonko itti ko wawi yonande be kambe be ngure nen fo kambe fami wurube e kambe fami fatibe nden nyande itel layya on kala mo joganoki anniye fi ittugol yo ittirli wajhillah se tawi himo mari feere Allah okkete baraji Allah okkama baraji yeru embere leeɓi ko woni e dammol kol hirsuɗa kol si tawi joni on heɓi feere nagge moko baɓe jeeɗiɗo ɓeygureji jeɗɗi ino wawi kafude nagge siko ngeloba haray ɗon kadi ko jeɗɗo siko dammol ko aaden goto kanko e ɓeygure makko nden fuu ko ɗum woni jooma galle ɗen e ɓeyguli makko ɗin nayi ma tati ma ɗiɗi ma goto e yeru embere ɓiɓɓe ko jogi wo wuruɓe fatiɓe fof yonayi kol dammol gotol si tawi ko nagge ngen kadi jooma gallejo on e ɓeygure muɗum fof rewɓe ɓen fof e ɓiɓɓe ɓen ha ɓe timma ɓe jeeɗiɗo kadi jooma galle ɓen jooma galle e ɓeygureji mum go'o jooma galle kadi e ɓeygure mum ɗiɗi ha timmoya jooma galleɓe jeeɗiɗo mo be e ɓeygure mum no wawi kafude nagge emba addini yusor dina kanko newi ka wa ma ja'ala alaykum fi ddini min haraj Allah waɗa naari en ɓittene nder ka dina meɗen musidɓe julɓe dedduɓe hittinen tinnoɗen wakkiloɗen wurneten o sunna joni noon simi itti hikka ɗo ko 2025 wonɗen ko arata mi heɓo yaari feere hunde farlakilan simi ittuno 2024 hitande feƴƴune nden hikka mi heɓaari feere hay hunde farlakilan ko sunna tentinaɗo wonande kala marɗo feere nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe ittino dammol ɓe inni kolɗo ko kanko e ɓeygure maɓɓe nden ɓe ɓanni kola kadi ɓe hirsi ɓe inni kolɗo ko kala on mo heɓo yaari ila yawmil qiyamati e mofte maɓɓe ɗen sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yo Allah ɓeydan nelaɗo jamɓe kisiye kaɓe woni toon kamɓe ɓe ngure maɓɓe nden ko ɗum Allah daali wa ma arsalnaka min nulirarima illa rahmatan lil alamin si wona yurmede wonande tageefo ngo nelaɗo ittanino kala mofte maɓɓe ɗen fof ha darngal kala on mo heɓo yaari si tawi no nga heɓi feere haray a tawaka to ndey haray hino ittita kala heɓuɗo feere sali ittugol ko kala mo heɓaari feere ɓurna ɗon ɓe ittaninoma kala heɓuɗo feere yo ittan hoore muɗum yo Allah arsiku en ko itten yo Allah ɓeyda nelaɗo e sahabaɓe e ɓeygore maɓɓe nden jamɓe kisiye ɓe mawɓe meɗen ne'irɓe ndena l'islam ɓe famine l'islam ɓe jibini e nder l'islam mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah yaafo kala fatiɗo e maɓɓe mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala kanko marɗo yurmede on yo tippi yurmede ka gaburuji maɓɓe mi toriki Allah kala wonɓe ton e sattene yo Allah ittuɓe ɗon naɓa ɓe newede mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on ɓe soñjike fi meɗen yo Allah taw hara ɓe mara soñja ka gaburuji maɓɓe mi toriki Allah enen kadi hiɗen yangade fi ɓe ɓiɓɓe meɗen en toriki Allah en wonari heferɓe juuɗe mawɓe meɗen yo Allah dandu en jibbingol ko wonta kefero yo Allah dandu en yaltugol e keeci meɗen ko yeddata Allah mi torikema hande ko nyalande tenen e nder ɗe balɗe sappo arane ka donkinɗo ka golle moƴƴe ɓurata jaɓede ka ɓurɗa e yiɗude Allah mi torikema fewnu zurriya ɓiɓɓe julɓe ɓen fop ya rabbal alamin innaka ala kulli shay'in qadir Allah mi torikema e nder ɗe balɗe ɗo tawata ka golle moƴƴe ɓuri e moƴƴude yaafo kala tawata mo mawɗo muɗum fatike mi toriki Allah ɓeydan cellal e aafiya e diina e iman e tawhid kala tawayɗo haray mawɗo muɗum hino wuuri ɓoyni du'en e mawɓe meɗen wuurɓe ɓen toriki ala yafanaɗa men fatiɓe ɓen Allah men du'anike mawɓe amen ɓen ɓawɓe fatade e ka ɓe wuuri ɗo Allah mi torikema okkor men ɓiɓɓe du'antoɓe men ñande surroɓe arti kala feƴƴinoyɗo nde yewtere ɗo yo Allah ittanmo kala ande kala feƴƴinoyɗo nde yewtere ɗo mi toriki Allah kala moƴƴere ko woni e nder ɗe balɗe yo Allah waɗu geɓal makko yo Allah okkumo battane moƴƴo wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.